Rena ba sehlopha sa ditaba tša leleme la Sepedi re a lamogela ditabeng tša bošegombjo le babogedi ba rena ba kanala ya DTT. Re gaša thwi go tšwa Studio 10 Auckland Park. Re thoma pele ka dihlogo tša tšona. It's because there was no second suspect. You are fabricating the story. That's what you are saying, Advocate Mshola, not me. Go bile le diphapano magareng ga moadvokata Zithulele Nxumalo le Hlatse Zandi Khumalo ka kgorontsheko kgolo ka Pretoria ge a be a gadikwa ka dipotšišo mabapi le bohlatse bjo bo ngwadilwego bo thulanago a bo filego maphodisa. We have kids, we have to cook, we have to bath, and you know most toilets, sometimes people they're opening stomach, so how can they go to toilet without water? Masepala mogolo wa Johannesburg o re o sa lekola ge ba dikarolo tše dingwe tša mmila wa Pri tšeo di amilwego ke mothuthupo wa beke ya go feta di bolokegile pele ga ge kabo ya ditirelo e ka bušwa. Nkga e ja nkgawana dipapading tša mogopo wa lefase tša basadi ka Australia le New Zealand re lefa dipoelo. Batho bešo thobela ke lesolela madireng a letšatši le mošomi mmogo Tryphos Ntswelengwe. Moemedi wa molao yo a šireletšago balatofatšwa tshekong ya polao ya Senzo Meiwa o phegelela gore o mongwe wa batho bao ba bego ba le ka ntlong o thuntšitše le go bolaya naletšana ya kgwele ya maoto le gore go be go sena bašwahledi bao ba tsenago ka ntlong ka la 26 Oktoboro 2014. Go bile le diphapano magareng ga moadvokata Zithulele Nxumalo le Hlatse Zandi Khumalo ka kgoronkgolotsheko ka Pretoria ge a be a gadikwa ka dipotšišo mabapi le bohlatse bjo bo ngwadilwego bo thulanago a bo filego maphodisa. Mmušo o boletše gore ga o rulaganye go bitša lekgarebe la Meiwa ka nako yeo Kelly Khumalo. E fela moemedi wa semolao wa bolatofatšwa o re ba tla dira kgopelo ya gore a tlišwe pele ga kgorotsheko. A senka go ba le batho bao ba šahlelago ka ntlong yeo diphišamare tšeo ka moka di diragaletšego gona. Se ke go ya le ka baemedi ba semolao bao ba dumelago gore Meiwa o thuntšitšwe ke yo mongwe wa bao ba bego ba le ka gare ga ntlo yeo. I will give it to you that, as I, with the patient, will put to you earlier, that you and other witnesses, this is your mother and Thomas' father, had this tendency of pointing out an innocent person willingly in order to avoid a suggestion which I'm going to make to you that the deceased was killed by a person who was in his house and there was no robbery there. Baemedi ba utoletše gape go se sepelelana ga bohlatse bja Khumalo le go mosola ka go bolela maaka ka go šomiša maphodisa bjalo ka sehlare sa ntšhirela nakong ya ge ba tšea ditatamente tša bona gore go diragetšeng nakong ya kotsi magare ga ngwaga wa 2014 le 2018. Seo se kgwathile maikutlo a Khumalo ke ka fao go bilego le go fošana ka noga e phela magareng ga mahlakori ya ka bobedi. Advocate Zandile Mshololo yo a emetša go malatofatšo wa bohlano molatong o ngangile ka la gore lefelo la bosenyi le be le šetše le fetlafetlakilwe le pele ga ge maphodisa a fihla go lona. Mshololo o latofaditše Khumalo ka go bolela maaka ka lepokising la dihlatse ka ge a be a re ga a gopole mmala wa jeresi yeo e bego e apere ke yo mongwe wa bao go dumelago e le bašwahledi ba ntlo yeo. The reason why you are failing to give a full description of the hurt of the second suspect, including the color of the hoodie that the second suspect was wearing, it's because there was no second suspect. You are fabricating the story. That's what you are saying, Advocate Mshola, not me. And I don't think I would come from wherever I'm coming from just to come and get bored here in court. And lie to the court. Mshololo ya go tšwela pele go gadika Khumalo ka dipotšišo le go sasa.
International Pentecostal Holiness Church e re e tla tsebisha moetapele wa yona yo muswa go etapele kereke yeo. Seo ke ka morago ga ntwa ya mahlo a mahubedu ya mengwaga ye šupa ya pakišano ya boetapele magareng ga Tshepiso Modise le Leonard Modise. Modise le Michael Sandlana e le go seo se hlotšego barwarre ba ga Modise go ngala boetapele bja kereke le go gogela morago kgopelo ya bona ya kgorotsheko. Ge le Leonard Modise yo a dirile go kgopelo yeo o tla swanelwa ke go lefa ditshenyagalelo tša kgorotsheko. Michael Sandlana ke moeteledipele wa kereke ya IPHC. Seno ke morago ga gore Leonard Modise le Tshepiso Modise ba ikgogele morago ntweng ya boeteledipele ba kereke kwa kgotlatshekelo. Kgotlatshekelo ile ya otlha Leonard Modise gore a duele baemedi ba semolao mo kgetseng eno. And this draft relates to the costs relating to the withdrawal, nothing else. Morero ono o simolotse ka ngwaga wa 2016 go latela go tlhokafala ga boeteledipele wa kereke Clayton Modise a tlogela jwa boleng ba dimilione di le 400 le kereke e nang le maloko a le dimilione di le 3. Morero ono o ile wa aroganya kereke ka bane ba batla moeteledipele o tla etegetsa tiro ya kereke. Coming here today, it is no surprise because the withdrawal was made already on the 4th of July. It was served on all the parties. So we are delighted that the matter has finally come to an end. Sebueledi sa kereke se ile sa amogela tshwetso ya kgotlatshekelo. Re itumetse ka gore kgotlatshekelo nkile tshwetso ya gore taba e fedile a gona o mong ya no alwelang go nna moetapele wa kereke ya IPHC. Ya no IPHC e kemetse ka bo yona ke yona e tla announceang gore moetapele wa yona ka semmuso ke mang. Empa re ntse re itse gore moetapele wa kereke e ke mang. Ke yena ntata rona tao e khula leloko la Juda ntate MG Sandlana ke ena moetapele wa kereke ya IPHC. Ndala o tlhagisitse gore kereke e tlile go tlhoma boeteledipele jo bosha mo dibekeng tse di tlang. Offenses Timo, SABC News, Pretoria. Go tšweletše gore motlatša mopresidente Paul Mashatile a ka ba a be a le gona ge maloko a sehlopha sa gagwe sa tšhireletšo a gatišwa ka video ge a setla maloko a setšhaba mmileng wa N1 pijana kgweding ye ka Johannesburg. Maloko ao a seswai a tšweletše pele ga kgorotsheko ya magistrata wa Randburg ka dipharwa melato tšeo di akaretšago tlaišo go šupa maloko a setšhaba ka dithunya. Go sa le bjalo mokgatlo wa DA o latofatša Mashatile ka go lahletša setšhaba morago ga gore a lokolle sengwalwa e le ge a latola gore o be a se gona nakong ya tlhaselo yeo. Go le bjalo maloko ao a seswai a tšweletše la mathomo kgorongtsheko go dira kgopelo ya peile lehono. Molatofatšwa wa mathomo o ngangile ka la gore tlhaselo yeo e hlohleleditšwe ke kakanyo ya gore bophelo bja Mashatile bo be bo le kotsing nakong yeo. Bahlapetši bao ba swerwe morago ga go epega seteišeneng sa maphodisa ka Sandton Mabane. Baemedi ba DA bona ba be ba le gona kgorongtsheko ka ge ba nyaka dikarabo molatong wo. Go dumelwa ge ba tšwa sehlabelo e le maloko a sešole sa Afrika Borwa. Dithietšo tša kgopelo ya peile di šutišeditšwe go ya mafelelong a beke ye. Bjalo ka mehla re le kgopetše sa mafahleng a lena morago ga gore bahlankedi ba tšhireletšo ba seswai bao ba gatišitšwego ka video ba setla maloko a setšhaba mmileng wa N1 ba tšwelele kgorongtsheko le gono. Ra botšiša gore na kgatelopelo ye e go fa kholofelo e kakang go ditirelo tša tshepedišo ya toka ka nageng le gona o letetše eng godimo ga molato woo. Tume ka mo khasong tota go bua nnete sena se ruta batho gore ga gona ope yo go godimo ga molao mo nageng ya rona go sa kgatalasege gore o bereka mmereko wa maemo a yang mme nna ke ne ke rata gore kgotlatshekelo e kare e ka ba tholela dingwaga go kgolegelo. Nna kgatelopelo ye e mpha kholofelo ya gore ka moka re a lekana pele ga molao go sa lebella gore motho o bereka maemo a feo ebile ke mang. Gedimo ga mo ke letetše gore
toka e phethagale banna ba ba tshireletso ba tshwarwe le bona ba letse gore motho o a hlomphiwa. Ditaba di sa tswela pele. Masepala mogolo wa Johannesburg o re o sa lekola ge ba dikarolo tše dingwe tša mmila wa Bri tšeo di amilwego ke mothutupo wa beke ya go feta di bolokegile pele ga ge kabo ya mohlagase e ka bušwa mola le metse a ka bušwa a bulelwa gape. Bahlankedi ba re ba komana madula a bapile mola ka go le lengwe ba šoma bošego le mosegare go fediša tšhalelo morago ya metse le mohlagase yeo e hlotšwego ke mothutupo woo. Go tlogela fela medumo ya di-generatara mme seno ke sesupo sa gore motlakase ga ise o baakangwe mo toropong. Go thunya ga tsela beke e fetileng go tlogetse borakgwebo ba role diatla mo tlhogong. Whatever happened here, it's not going to be finished in 1 month or 2 months. It will take time. So for businesses especially, it's very bad now. Ba ditirelo tsa tshoganyetso tsa Johannesburg ba re boletse baagi metsi fela bontsi bo letile thebolelo e e tletseng ya ditirelo tseo. We have kids. We have to cook, we have to bath, and you know most toilets, sometimes people, they're opening stomach, so how can they go to toilet without water? Toropo ya Johannesburg e tsweletse go baakanya ditirelo tseo. We might be using 2 TLBs on the right-hand side, on the side that did not collapse. We want to get that clearance in, have our fire engines and everything on site, just to prevent any form of disaster to happen. Dikereke le tsone di rometse molaetsa wa tshegetso. We believe that prayer is important, and that's why we are here, but it is also a pastoral presence that says, in the name of God that we worship, we're here to say, let the pain be dispelled, and let the grace that strengthens people be given limitlessly and in abundance. Lefelo leno le santse le tswetswe mme le ka fa tlase ga tlhokomelo ya batlhankela ba semolao go netefatsa polokesego ya baagi. Molemo wa one motho wa SABC News, Johannesburg. Malapa a fapafapanego ka Begersfort ka Limpopo a bontšhitše go tshwenyega ka go epollwa ga ditopo tša bahu ba meloko ya bona ntle le tumelelo ya bona. Ba re bahu ba epollotšwe go bulela borakontraka sebaka sa go aga bookelo bjo buswa bja private ka tseleng ya R37 le R555 ka Begersfort. Maikemišetšo a bookelo bja diranta tše dimilione ke go aba ditirelo tša kalafo tša private go thuša badudi ba metsana ya go dikologa le toropo. Ba malapa ba re ga se ba rerišwa gabotse ba re le melao ya go epolla bahu le yona ga se ya latelwa ka tshwanelo. Mabitla ke lefelo la mailo le go hlomphiwa fa o malapa a ga Monisi, Mzimba, Mkhondo, Mabaso le a mangwe ba fela go ba phasa badimo gona. Ba re mabitla a boragolo le bomagolo a bona ga ešita le a meloko ye mengwe ya lapa a sentšwe le go epollwa ntle le go tsebišwa. Ba latofatša khamphane ya private ya Limay Construction yeo e agago bookelo bjo boswa bja private ebile e le bja mathomothomo ka tikologong ya Begersfort ka go epolla mašaledi a meloko le metswalle ya bona. Ba re ba epolotše a mangwe a mabitla le go a boloka fao bona ba sa tsebego ntle le go ba reriša. Ba re motheo wa meago ya bookelo bjo ikadile godimo ga mabitla. Ke tia ke pleke ko ba ga mo go yona. Mabitla bururu wa ka le ngwana sister ba ipolotše mo la ksa tse le male go ntse. Mo la godimo ga mabitlala. Go na le mabitla mabedi a ba tlošitšego. Le la ngwana ba le šile šilela mola le sa fetše. Bookelo bjo bja go ja dimilione tše 140 bo letetše go rungwa kgweding ya Agostose e šago fa o buile go ba le marobalo a lekgolo le mafelo a mararo a go dira dikaro tšeo di tseneletšego. Bo letetše go hlola mešomo ye 200 ya lebakanyana ge boagwa le ya go ya go ile ya 150 ge bo fedile kudu go lebeletše bašomedi ba tša maphelo. Go le bjalo moetapele wa badudi o re naga yeo bookelo bjo bo agago go yona sa le ba dira kgopelo ya yona go komishene ya pušetšo ya naga go beng go tloga ka ngwaga wa 1990. Nage ka ga borena o kgone šifa ba tša nageng kare a sa ga borena ba di direla boithatelo. Ge a iphetolela molaodi wa khamphane ya Limay Construction yeo e agago bookelo bjo e le go yena Johnny Fourie
o re khamphane e ka se kgone go ikarabela mo lebakeng le ka ge taba ye e le ka diatleng tša boramolao ba bona. Na ke Koketšo Motau wa ditaba tša SABC, Bakersford. Batho bao ba phelago ka bogolofadi ba dirile boipiletšo bja go akaretšwa go dikgoro tše fapafapanego tša mmušo. Ba re dipheto tše dintšhi tše bohlokwa di tšewa ka ntle le go boledišana le bona. Ba re peakanyo ya molaokakanywa ka ga ditirelo tša batho bao ba phelago ka bogolofadi e nyaka mošomo o montši. Se ka ge kgoro ya tšwetšopele le leago e dira ditheeletšo tša setšhaba ka ga molaokakanywa woo. Morena Beris ya dilemo tse 36 o ipiletsa hore batho ba nang le boqhwala e be bona ba sebetsang mmusong go sebetsana le ditaba tsa batho ba nang le boqhwala. Beris o etsa ditshwantsho tsa dibaeskopo mme o qadile ka selemo sa 2017. O re ho na le sekgeo se seholo mme ha ho bonolo ho fumana lesedi ka mananeo kapa dithuso tse teng bakeng sa batho ba nang le boqhwala. Engwe ke graduate tsa batho maybe bohloko ba gona most of the posts tsa disability or special program ha di leadwe ke batho ba disability. That's why maybe a total challenge. Batho ba nang le boqhwala ba re ba kgeswa setjhabeng dikolong mo ho le mesebetsing ba ipiletsa ho mafapha a mmuso le mekgatlo e fapaneng go sebetsa mmoho. Ha hona hano go ka feta ntho tseno no gore bongata bana go dintho e ka ba disability mare e be sa be sekotlolo se kenyang gona kaofela. Before batho ba bona no bomi ba bona disability ya ka pele and then the treatment e tla fela jwalo. Molawana ona o lebelletswe ho netefatsa hore bohle ba utlwisisa ditlhoko tsa batho ba nang le boqhwala. Batho ba nang le tshwanelo ya gore ba implemente policy and ba e diregatse se policy e se buang le bona ba trainiwa ba capacitatiwa gore ba tlhaloganye gore policy e ya reng ba tlhaloganye bogole le gore re lebeletse bogole ba bo farologane. Ba boetse ba ipiletsa hore ho be le imbizo mo ba tla bua ka diphephetso tsa bona ka botebo tseo ba tobanang le tsona letsatsi le letsatsi. Magala Masiteng, SABC News, Bloemfontein. Bagesho di felela mo gopolang gore ditaba tša rena di a hwetšagala go marangrang a dikgokagano gomme le ka kgathatema matlakaleng a Facebook, Twitter, YouTube e šita le nomorong ya rena ya WhatsApp. Ba sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tla lefa tšona ka iri ya seswai mo go SABC 2 le go DTT go SASA. Pule Rakgwathe o latela ka kakanyo ya maemo a boso Thobela. mogedi wa SABC madumesha go tšabo so bošomele khone re bona ga botse mara pharpharle ka dikarolong tšeo di lego ka botlhabele ba ka Afrika Borwa wa ka re tšana le go ka dikarolong tša ka KwaZulu-Natal re bona ga botse khona ga la tša dipula tše bofefo ka dikarolong tša ka Durban la ka mswane re sa bona ga botse mara wa pešitše ka dikarolong tša ka botlhabele ba ka Afrika Borwa wa ka re tša dikarolong tša ka KwaZulu-Natal wa ka re tšana le go ka dikarolong tša ka Mpumalanga ge re ratologela gona ka dikarolong tša ka Bodikela re bona ga botse nena fela kgona ga la tša marutha dipula a ka re tše ka dikarolong tšeo di lego ka Kapa Leboa ga botse nena fela ka dikarolong tšeo ge re go dikgara temperature ra thoma ga botse bjalo ka dikarolong tša ka province ya ka Gauteng go bona ga botse nena fela go fodile go laetša gore ke la marega o le ka bo Johannesburg o le ka bo Springs go laetša ga botse nena fela go tla go fodile la ka Moswane ka dikarolong tšeo kgrata e le 20 ka moka ge re ya ka dikarolong tša ka Limpopo province le gona go laetša go fodile ka dikarolong tše o le ka bo Mosina kgrata ke 24 go tsena bjalo ka dikarolong tša ka Thondo go gona go laetša go fodile sa go lebalo o le ka dikarolong tša ka Polokwane re bona ga botse nena fela kgrata di tla be di fodile e le 20 ka dikarolong tšeo ge re ya ka dikarolong tša ka Mpumalanga go ma-Afrika Borwa ka dikarolong tše le tlase ga botse o le ka bo Lydenburg kgrata di le ka tlase ga 20 go tsena bjalo ka bo Middelburg sa go lebalo o le ka bo Carolina kgrata ke le 18 ka dikarolong tšeo go laetša go tlabe go fodile la ka Moswane e la marega ka dikarolong tša ka KwaZulu-Natal re go bona ga botsena fela go fodile ka bo Ladysmith go tsena bjalo ka bo Vryheid ke le 18 go fihla bjalo ka toropokgolo ya ka Durban ke 22 go laetša go tlabe go tšedifetše la ka Moswane e la marega ge re ya ka Kapa Botlhabela le gona go laetša ga botsena fela go tlabe go fodile province ka bophara o le ka bo Craddock ga botsena fela ka bo Graafrenet go fihla bjalo ka dikarolong tša ka Makhanda kgrata ke le 18 re ya ka Borwa Bodikela ba Kapa le gona ka dikarolong tša go laetša ga botsena fela go tlabe go fodile ka dikarolong tše o le ka bo Cape Town ka bo Hermanus go fihla bjalo ka bo Mossel Bay
rata ke lesomešupa go laetša go tla go tše di fetse mo mesong go fitlha mosareng wa sekgalela re ya ka paleboa le gona go laetša go botsena fela go fodile ka go kgetha dibaka fela go laetša go ruthetše ka dikarolong tša ka bo Upington masompedi seswai ka dikarolong tšeo go le ka bo Kimberley masompedipedi go laetša go tla go fodile re gona ka province ya ka Free State la ka moswane go laetša go botsena fela go tla go fodile o le ka bo Bethlehem ka bo Frankfurt ka bo Vicksburg ke lesomsenyane go tsena bele ka dikarolong tša ka bo Bothaville ga botsena fela re bona go fodile le lesomeseswai ra di kgartela ka dikarolong tša ka Northwest go laetša go fodile province ka bophara o le ka bo Rustenburg ka bo Lichtenburg ka bo Mahikeng ga botsena fela ke masompedipedi magešo go laetša go fodile ka province ka bophara go tšwa gona ke re mošate